lungelani impi obayalwa manje niyezwa yini insizwa mina ngiziloko nginishonisa lena le angisabe kufa phela mina abantu bokufika abalindele impi bayilungele impi ngenani egiyeni lempi yeah, that's why ingafanele sibancenge labantu besilisa abesabazi Khuluma phakela umthakathi. sibe sisebenza indaba ngiwalekwa mandakazi mina ngiwalekwa Khuluma umvuka ndaba bandaba. bona la babhile basakaza imbombo lapha abafuni ukuzongena mhlambe la South Africa lapha ekunyukeni komnotho lona ake awubona ungizonyukile esike sabenefit awukhona la esike sasizakala khona imatch and match uyithole ikhona wafika naye waba ingxenye yematch and match mayeseza ukuthi usekhathele uba yilunga lematch and match akuna inkinga amacengwane ungahlala ngane yakho phansi bazoqhubeka abanye sizoqhubeka sibe support njengoba nawe ifici khona nje izoqhubeka noma ungasekho remember phela match and match ayiqalanga ngawo ngeke senze into ngoba nakho sifuna thina ukunelisa imizwa yakho wena ngokuthi nakho khona lokho akakhuluma statement esingena proof kodwa lokho engushona yakubona lokho engushona ngeke sinelisa imizwa yakho thina wena mawusuzwa sengathi mhlawumbe manje sokhathela ukumasha ilula lento phakathi ihlalele nje endlini bazoqhubeka abanye bemasha phela lento ayikho ngawe ayiqalanga uwe uyithola inqolo ibesihamba wafika wagibela nawe wayilunga laleyo nqola leyo mawusuzwa sengathi inqola ayifiki la ufuna nisheshe ifike khona yehla ngoba phela uyithola ibesihamba uyabo hayi ukuthi mhlawumbe ihambe ngoba sekukhona wena ekunyukeni nokwehla komnotho akaze kusisize bese ukunyuka komnotho noma unyukile noma wehlile as long as inhloso yale mashi iyogcina ifezekile ngisakuthiwa kungamasha kuze kushawa 2027 u 2028 noma ngaze kudlula ukhetho lo nge4 November as long as lokho kumashelwayo kungakaphumeli obala and lokho kumashelwayo kungakenzeki akunanto kuzoqhubeka nje kumasho ngoba no president wakho ake ngisho nje kanjalo ngilibeka nje ngembaba ngoba no president wakho wenza lento nje lokho shale delaying tactic ujenti somasha bese siyakhathala kumasha bese siyayeka yikho ethule kanje so manje wena kuthwathula ukuze wonke umuntu ezothula ngoba phela nje bethule nje uzindelele khona lokho asazi ke mhlawumbe no president wakho khona enikukhulumile ukuthi hayi khulileka mina ngizohosha inyawo le mashizoma ngeke kulokho ngumashiwe wena zindela kanjalo president thula nje sengathi lento awuyiboni iyazisho manje lento ukuthi kuthiwa president thula lento ngathi awuyiboni mina ngizothula mina wazi ngathula mina bazothi ngeke kuze kuthuleke noma ungathula nyawo president uyahamba azakhuluma njengoba lekuthule nje khona isikhathi esosha ukuthi akhuluma ngoba mazi ukuthi uthulelini akukwazi ukuthi ngakho into ezenzeka ezweni lakho wena uliphethe uyithulele nje uzindele ngoba ijenda hayi bazokhathala kodwa khona egcineni bazokhathala musu khathele ekuthunelihle hlala endlini beqhubeke abahamba nalenqola bayithola hamba ophakela umthakathi babhizi yabona babhizi kanjani njengoba besebenza yophatha umphakela umthakathi no Jesinta no Mthokozisi ufele emntwini njengoba lokho bebhizi besebenza nje ba right wena musu khathele ngoba khomisa ukhathele nalenkosi enye le nayo ngathi sikhathele hlalani phansi nithola inqola ihamba njengoba nithola inqola ihamba kusho ukuthi sengahamba njengoba ningekho njengoba ibikade ihamba ningekho hlalani phansi singalokho nibuza ukuthi kuyomasha kuze kube nini mase nikhathele ukumasha hlalani phansi yini enzima ngathi lapho ngoba phela umsikhathele ukumasha wona hlala phansi manje usukutholile wona obukufuna abanye abantu abakakuthola abakufuna njengoba bengakutholi nje abakufunayo bazoqhubeka bemasha wena mawusukutholile lokho obukufuna hlala phansi ubabweni lo enimkhohlisile nathi khulileka kuzoyeka ungimasho i-IFP ungasekho emhlabeni lezo zinto lezo akawabe igahla amazulu yinde nje inkulumo yakhe uthi awabavoteli abanye abantu anenzondo kuningi nje awayivoteli ezinye inhlangano uma ngabe abaholi babo bazo lezo inhlangano bephethwe ezinye inhlangano ezinye inhlanga kahle
akayedwa ke kulomkhankaso lo baningi ngingabala uThabo Mbeki owayewumongameli wezwe naye bamvusile futhi bamdasida bambeka la uphambili ekugqibeni igama labantu South Africa esebenzisa kakhulu lento yokuthi yobuhlanga akayedwa futhi no Julius Malema oyi-EFF naye wenza into efanayo noNdlozi lo owaxoshwa lapha EFF bayigroup bahlangene nje sengazi ukukhona la behlangana khona bese bethatha isinqumo sokuthi yonke into abazokhuluma ngayo izobe ikhuluma ngamaZulu bewahlukanisa neSouth Africa umkhankaso ke lo wabaphezulu kwawo ubuZulu babusho noma baxoxa njengento ngathi iyimbi la eSouth Africa ukuzigqaja kwabo amaZulu kuyaxaka ke ukuthi kulindele ukuthi kubenze njani uma ngabe uzalo noma ukhula alikho kahle kahle izwe noma olunye uhlanga elenza ngenye indlela ngoba uma uyixhosa uyatshela ukuthi wena uyixhosa wenze amasiko esiXhosa ulandele inqubo yobaba omkhulu bakho kanjalo futhi nabeSuthu nabo bahamba bayesuthwini benze konke ukulandelayo ukugcina amasiko abo kanjalo namavenda kodwa kuhlukile ke amaZulu ngazi ukuthi kufanele senze ukuhlukile thina muyibuka leyanto i-well coordinated ekutheni leyanto i-reverse tribalism abayenzayo ezibona abaholi bethu labana asebaphelelwe isikhathi bayireverse lento bayibika sengathi amaZulu ayiwona aphusha kakhulu lento ye-tribalism empeleni bona bamobilize ezinye inhlanga ukuthi ziwabuka amaZulu ngenye indlela futhi engeyinhle kube abantu engathi bayazondeka nokwabantu abaphusha kakhulu lento yokuthi abantu abangebona la eSouth Africa abahambe uma bekhuluma ngamaZulu ke bakhuluma kunamagama abawashoyo abawamixa phakathi balikhuluma leligama ekuthiwa i-xenophobia bayikhuluma leligama ekuthiwa i-afrophobia bayikhuluma leligama elithi open African balifake negama lamaZulu phakathi nendawo lapho abafuni ukwahlukanisa lamagama umyalezo lo abawuhambisayo kubhlungu ngoba leyantatheli akuyonela eSouth Africa futhi maye ngabe yenza umsebenzi wayo umsebenzi we-international lo ohamba wonke umhlaba and unalabaholi okulindeleke ukuthi bavikele izwe labo unanoma yiphi indlela izwe lakho into yokuqala ofanele uthembele ngayo iyikusasa leingane zakho noma leingane zase South Africa into efanele ivikelwe nje now when uthengisa ngayo ebantwini nawo ongabazi uhlangane nabo nje insukwini ake ngisho nje njengayo le ntatheli le asiyazi sonke ivumbuke manje ngikhathi sekukhuluma izinto zokuthi kufanele bahambe ila siqale khona ukuyibona futhi akusikhona kodwa lokho kubuka lokho kukudayisa okusezingeni eliphezulu awazi ukuthi inhloso enkulu yalabanumzane laba ukuthi imayelana nani okudidayo ke ukuthi indaba yabantu bokufika abangenawo amaphepha nabanabo ayikhulunywa kuphela eKZN khulunywa iSouth Africa yonke uyayibona lento ukuthi iphushwa ngezinye indlela kunesizathu la South Africa kunento esifihlelwa yona enkulu neserious labantu bayayidefenda lento le uyabona ukuthi la uvula isilonda esinzima la ukuthi engafanelanga sisibone njengabantu base South Africa yajabulisa ukuthi ke wonke umuntu noma iningi labantu base South Africa seliyayibona lento yokuthi no asikwazi ukuhlala nabanye abantu bengadokumentiwe singabazi nanokuthi oba bengathulwanga emphakathini yethu uyabona kunalento abayishoyo bathi xenophobia basho kakhulu abaholi bethu kusuka kuyena upresident
uCyril Ramaphosa uyena igama elingapheli nje emlonyeni kuyena no ngqongqosho usebenza khona eoffice lakhe ukhumbuzo Shabeni ungabe uthi uyalibuka leli gama ukutolika kwabo nje lose likhuluma ngokuthi lapha usuku unokusaba okusezingeni eliphezulu futhi ungabathandi labo bantu ongabazi okwama stranger noma abantu ongabazi angisho njalo and ku opposite ke nabantu base South Africa abantu base South Africa abantu laba abangaphandle babamukele ngezandla ezimhlophe loke baqala ukufika la bengabazi siyabakhumbula labantu ade bedayisa ingubo bengena endlini ngemajubane befuna umama besihleka and kumnandi singanaki ukuthi bafuna izwe lethu sibamukele labantu ukubamukela kwethu ikona ukusilimazile sivuka late ukuthi no sifaka inyoka endlini kodwa eqinisweni abantu base South Africa babamukela abantu abangabazi kwabona bangabamukeli so abantu abafana nozweli uvavi kanjalo futhi noNdlozi awuyazi inhloso yabo ukuthi baphushwa yini ngemuva uma kukhulunywa ngeimali ezikhona mhlambe ziyangena emaphakathini la amadoda lawa sangiphetha uthini wakho umbono ngalezi inkulumo ezijikeleza